Sanibonani. Ngithi nginibingelele nje. Igama nguBhaki Sibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka nje udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholokho likaMintshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedangabane ukhumbule ngunogwaja ubhabha wazikhulule ngumfoko amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana dami engasho ubusuka nehlobo ngqwele ngabhuphi inyoni ziphupha amihle namalanga mthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona sanibonani bafowethu lapho nikhona cha esinye ke sezigodlo zami le esi44 Rocky Ridge la silawula khona esinye segodlo lesi njengoba ubuka nje ila 44 Rocky Ridge la kulawulwa khona kusekhona esinye ke underground bengithi nje nginikhombisa ukuthi esinye sezigodlo lesigodlo ke la njengoba ubona nje lesigodlo leso ukuthi mawuzongena kusona kubhaliwe futhi la kwakuthiwa nje makhanda ngoba isigodlo sangaphandle esamsana nezihlahla as you can see samsana nezihlahla so nje ake sishaye nje kitho sizambile niqoliseke inetwork izoba on and off sibekezelelana ke sishaye nje itho bafethu kade sagcina nje ukushaya itho la e44 Rocky Ridge ake ukuthi sixoxa nje sibe sishayela itho sibe sizambela enye section ke lo ibonayo leya enye isection leya sizofika futhi kuyona nale phezulu futhi section sizofika okwamanje sikuphi la isigodlo lesiya mase kuzoba i-entertainment area yethu encane lengapha ibhekene nesigodlo le entertainment area le ibhekene nesigodlo le entertainment area ithina ngapha masijabule imimoya ngapha uyabona mongakwazi ukuhlukanisa ekhaya ukuthi khona abaphila enyameni kepha khona abamphefumulo uhlangene nenyama bese kuba khona abamphefumulo uhlukene nenyama umuntu akushiya ukuthi ufile kuthiwa umphefumulo wakhe uhlukene nenyama ngoba umuntu akafi mfethu ungabalekeli ikweleti uthi uzozibulala uyabona mfethu ungabalekeli inkinga uthi uzozibulala umuntu akafi nje lokho obhekene nakho lemhlabeni noma umphefumulo kuphela ohlukana nenyama mina the best thing that I can do to you ladies and gentlemen and honorables ukuthi solve ama problem yakho umphefumulo usahlangene nenyama ungawabalekeli ama problems uthi uyazibulala ngoba the moment uyibulala uzigweba wena yourself awugcini ngokuyigweba wena uphinda ugwebe nomndeni wakho ngoba uzothi sewubuya uzoxolisa usabuyi kahle sewubuya njengesilwane ngoba uzibulele awuyenzi lo mistake ngoba umuntu akafi umphefumulo uyahlukana nenyama ingakho ke nathi la eRocky Ridge la imimoya engapha indawo yemimoya le imimoya lengapha bese kuthi abantu mabejabulile baba ngapha ingaphakathi ngizongena ngaphakathi bese kuthi mabefuna ukuyihlalela ngaphandle bayihlalela la bayijabulela abantu okay asiqhubekeni ngizobuya sengibuya ngaphezulu sengihamba ngale inetwork izoba on and off makwenzeka ihlupha ningibekezelele iyo le ngisho ukuthi this is our small entertainment area ngithi ngiyenze ngamabomu letho ngoba ngifuna ukuyoyenza nasedamini itho this is our small entertainment area le yabo lokuthi makufikile nje abantu abama-visitor bezoyijabulela this is our small entertainment area le khululeka sazohamba la ukhona fasa amateko then again this is the emergency exit door makuthiwa kuyashuba this is the emergency exit door siphume laphi lesicapha
siphumela kamakhelwane lesicapha emergency exit door akusona ezongena kuzokuphuma ese-emergency lesicapha lesi makuthiwa kushubile siyanyuka-ke manje ayisishayeni letho nje mfethu uningibekezelele la ukhona donsa upopcorn uloku uphonsile nje emlomeni udonsa ijuice udonsa iwayini lakho uyabo lena i-entrance le mawungena from outside ungena from loya minyango uzongena you are coming from outside right bese kuthi ke lawa i-public toilet leli public toilet nje mawula uyofuna lesicapha lesi iyona public toilet yethu yabo bese kuzothi ngapha mawusuka kwi-public toilet kuzothi ngapha iyona waiting room yethu le i-waiting room le ila uwaiter khona mawufika uzofuna umakhanda oil ngiseza mina iyona waiting room le waiting room ine fridge lakhona i-waiting room nanti ine TV yakhona i-waiting room nakho mayisiba nebhena yakhona echaza ngomakhanda oil amafutha okunqoba wana phakamisa ingcebo alwa nemimoya emibi aphakamisa idlozi lomuntu ungakhohlwa idlozi ayavika uma ulala nesilwane akufanele njalo uxhashaze nje into evele ifike ebusuku izolala nawe ngoba mayiqeda ukulala nawe ishiya isichitho ishiya ibhadi ishiya ingcola ishiya izitha ishiya inhlupheko 5 alwa nezitha mawuneyinkinga ke baba into yokuqala evukayo izitha ukuze ube nengcindezi avula noma kuvaliwe bakhona abantu abathi basayinile ukuthi bakuvalile sithi thina siyaqaqa lokho ingakho ngiveza izigodlo ngiveza yonke into aka noma kuthiwa kuboshiwe khona umuntu ofika athi ngiyavala kube khona ozothi ngiyabopha uthi ke mawuhleli la kwi reception uyabo mawuhleli la kwi reception uyakwazi ukuphuma la kune balcony yakhona nje mawuyiphuma la kwi balcony ubeka nje izandla zakho la uyakwazi ukubuka lapha phesheya uyabona ubeka izandla zakho la uzibuke la phesheya nje ise 44 Rocky Ridge khumbula ngitheni ngithe lapha enzansi isikhohlo mawunyuka ngama steppies lawa ya ama steppies lawa ya unyukela kwenye indlu sofika kuyona khululeka sengiyaphuma ke la kwi reception kwi waiting area futhi nje ubafica sebehlelika abantu abasuke bezile bebhala o4 kanje kubhala o4 ke masuhleli la kubhala o4 inane ekhona ke le akuhlalwe emabhentshini ayikho lento othi yofuna usizwe uloku ushikisha amabhentshi enyangeni uyakogezela etoilet uyabo asiyezi lo msangano lathini yabo imoto ke lezi mase kuthiwa ke ngiyaphuma ngidecide ukuhamba ngezimnyama mangidecide ukuhamba ngezimnyama izona ke lezi uyabo mangidecide ukuhamba ngeconvoy emnyama iyona iconvoy yemoto ezimnyama ke le yeyami iconvoy yezimnyama uyabona bakhona ke abantu thola ukuthi bafuna ukuyipholela ngaphandle unelungelo lokunyuka ngalama steppies lawo uyazinyukela nje sofikile phela kusekhaya mawusufikile uyabo sofikile uyazinyukela uzala kwi top roof kuhlala lapha yake ku relaxwe uyabona kubhalwa 4 yabo kuphuzweke lokho okuphuzayo okuthokozisa umuntu ngoba kusekhaya mawusula mangabe kuyisunday ngirelaxele ngiqoka white ngizambela ngalena ke imoto mangabe kuyisunday hamba ibhapha umgwaqo wonke kusuke kuyisunday ke kuyachonywa uyabo suke kuchonywa iyona iconvoy yezimnyama le azipheleleke ngapha uyabo bese kuthi makuukuthi ke ngifuna ngiye emcimbini ngihamba ngale ukuze mangahleliwe itende lami la ngiyakhona ngipake eduze kwale kuhleli ngakhona ama VIP bese ngiphendula yona le ibe iVIP ngoba inebhanga phakathi okay kambe ngizoqala ngakuphi bese ngila okay angigudle yona le siyaqala ke manje ngithe fasa amateku ngoba siyahamba manje angibheka ukhiye ukuze makumele ngivule isango ngivule
ngibheka ukhiya amasango kuze mangimele ngivule isango vule sibheka ukhiya wena la ukhona ngisize nje ufasa amateko ngoba kuyahanjwa manje fasa amateko ngoba kuyahanjwa manje ngiyafika phela manje bisifika ya fasa amateko wena ngoba kuyahanjwa manje mangabe ngenza live bami abanomntalapho nabanokuqonda umuntu ngqo ngihlala la enye indawo engenzela kuyona live le plug imi into zami lapha ya ngihlale la yabo so bese ziyakhala khona ke la khona la siqhubekeni siyahamba manje usabona ukuthi sikuphe ila ngithe underground lapha ya la ngithe Esemen area ngathi lapha ya ilokhuzana indawo engilindwa kuyona ngathi phezulu top roof ngiqoleke nezulu lithe ukuthi mangaqala labo live kuyenzeka mawusuya kumina ke isigodlweni isigodlo ke mangabuya kumina mangisebenza into ebucayi bangithi uyaboka apha ungena la mawuyisigodlweni kumina uyakulesi ke sa underground la ungena la funa sibakhombisa abantu ukuze abantu bangaloku besiqhathanisa noBhatum ungena la lana kunentombazane ehlala la nakhona la kune TV yakhona nathi uyabo intombazane ehlala la processa bonke abantu ulinda la ukuyongena underground nakho la ulinda khona ulindile la ufuna ukuyongena underground napho sofa ohlala kubona while ulindile mawusungena ungena kulomnyango omncane mawusungena noma ke ngivele ngisale sengingena sengibuya ngale mawusungena uyangena uyahamba phinde futhi ungene la uyangena uyahamba futhi yaqhutshekwa kusuke kodwa kusuke sekukhala ngokublula ngikhanyise ngoba ngiyashutha yangena okay valiwe ngapha zobatshela abavuli yangena uyahamba yeah right siqhubeke ngapha sobuya siyongena ngale kusazovulwa mawuza ngapha mangabe sengizoconsulta ke nomuntu siconsulta lapha sengizoconsulta ke manje sengithi woza sengiqedile ukuconsulta esigodlweni mhlawumbe ngathi linda noma yonke into ayiphoqa ukuthi siye underground into izela ayikho that deep siconsulta la uhlala ngapha wena zoconsulta phela hlala ngapha mina ngihlale la ngiyaconsultwa ke lana kusuke ngingasashikisha ufutho uyabo naso futhi leso sihlalo esilapha esigodlweni ngaphansi naso futhi right abantu ke bengabe benzela ukudla ke kwenziwa ukudla njengoba mhla ka4 July kuyoqala la ukudla ke kwenziwaphi la kusuke kuphithisela khona ilona ke ikhishi leli lokuthi manginemicimbi makunomcimbi ngapha noma kufikile abantu bebaningi njengomhla ka4 July koqalwa la ukudla kusuke kwenziwa lana ukudla yabo ekuthiwa into kahulumeni nje ngabe sithi i-public kitchen le la khona wonke umuntu okuthiwe u-in charge ekudleni afike unelungelo lokungena
ezokwenza ukudla la. Kwenziwa la ukudla. Kwenziwa la ukudla. Mawuhamba la kunali fridge elifaka inyama lifake yonke ke into. Bese kuthi mawungena la ungena kwelinye ke lamakamelo la. Ilinye lamakamelo nathi sibhabhathi sakhona. Nasi sibhabhathi sakhona. Mawusungenile kuyagezwa ke la. La. Ilinye lamakamelo kuyagezwa. Angithi uyabona likhi toilet la. There is no toilet around here. Angithi uyabona? There is why ke kune fridge, kunama drinks khona la. Yes. Umbhede lo uhamba ne TV futhi yakhona nalapha yaziyakhala. Nakhe. Mawufuna ke into zamageza kuleli kamelo ke la eyokubeka amagawuni lengaphi indawo. Eyamageza ke idilwa ngapha ke kuyagezwa ngapha imaku ne toilet lapha. Ya. Yanyokwa. Yes. Ya. Sanibona. I-closet ke le. I-closet ya mama walekhaya. I-closet yakhe mawusuka enzansi. I-closet ya mama walekhaya ke le. Nansi. I-closet ya mama walekhaya. Na i-closet yakhe. I-closet ya mama walekhaya le. I-closet yakhe. Yabo. Ngiyabingelela lapho nikhona. Senongibona ngopotsho kanje. Yangibukeni ngabo opotsho. Mbukeni ngabo opotsho. I-closet le ya mama walekhaya le closet. Closet. Yonke nansi. Right. Nasedamini ngizonenzela itho. Nasedamini kahle nibona ama updates akhona. Right. Bese kuzothi la i-dining room ke le. Nakhona makuthiwa ke khona ama visitor a private noma khona umuntu othe uyeza uzofuna usizo akafuni ukuhlangana nabantu. Siyamfihla la umuntu. Othe ngiyacela King ningangihlanganisi nabantu ngoba ngumholi nguminister ngiyinkosi thizeni ningangahlangani nabantu simfihla la fika hlale la bese ke ayibukela i-big screen lapha ya nakhe befuna ukuza endlini encane uza ngapha thaka akahlangani nabantu nansi indlu encane uyabona bese kuzothi la i-private salon yenza izingane zale khaya kuphela nansi salon yenza abantu balekhaya kufonela umuntu owenza ikhanda nje eze la akhokhelwa imali yokuphuma esalon la esebenza khona afike la azongena esteringini afika azohlala la bese enza bonke abantu bala ikhanda every after 2 weeks uyafika nje ugel osuke ezokwenza wonke umndeni wala ikhanda kuhlalwa khona ke la mase kwenziwa ke ikhanda kule salon ithi family salon le yabo ithi family salon siyaqhubeka leli kamelo ngeke ngitshele kwamanje ukuthi elikabani othi befikile afika la ngeke ngitshele kwamanje ikamelo abani leli ngoba ngizothi bengabe ngisho babe nomona abaningi kodwa leli kamelo olibona la linomnikazi walo leli kamelo olibona la linomnikazi walo uthi besesho athi mina nginobaba eRocky Ridge nali ikamelo lakhe ke linomnikazi walo linomnikazi walo lela kamelo leli nomnikazi walo hlala kanje bengabe esale mayisefikile angiphume ngapha nomnikazi walo lela kamelo leli ungusungaqagela ke lapho ukhona ukuthi ubalo umnikazi walela kamelo leli usungaqagela nje sengizosicompromise ukuhamba ngaphandle imvula iyaqinisa kubalekile ukuthi ube nali ihhovisi mawungena kulomnyango uzoqhamukela ihhovisi lami nanti ke ihhovisi lami ke sehhovisini ke la yabo khona izigodlo
khona ihhovisi abantu abazama office ke bazo understand le office ukuthi akuhlanganisiwe amabhodi la nanti abantu abazama office bazo understand ukuthi hayi akuhlanganisiwe ke amabhodi ke la baze bangihlekisa abantu beqagela ikamela akuhlanganisiwe amabhodi la mangabe sekusetshenzwa ngibalapha mina kodwa makuukuthi nje sizokhonsatha ngento ezithinta ihhovisi nakho ngihlala la mina wena ufuna uzizwe ucomfortable mawusula ufune kuhlale kulo sofa ubhekane nami ngihleli kulo uyabona ngibeka ama drinks ami la ubeka wakho la uyabo ngaphandle nansi view yangaphandle uyayibona nansi view yangaphandle nansi view yangaphandle uyabo nansi view yangaphandle yaphuma ke manje yaphuma ke manje sophuma ngale ihhovisi leli thenja ke namanje nje ufasa amateki umfethu ukhumbule ngiqhamuke lapha enzansi yabo qhamuke lapha sengizophuma ngapha yabo sengiyaphuma ke la mangiphuma ngiza ngapha awuthi ngithi kancane yabo isaluni le uRocky Rich nangu Rocky Rich nangu Rocky Rich nangu Rocky Rich uyabo nangu Rocky Rich siyehla ke la ake sehle ngamabomu la before ngehle uyakwazi ukuphuma emva kwalendlu as much as is stairs but ngayakha ngokuthi ukwazi ukurawunda kwazi ukurawunda emva kwalendlu ake sirawunde emva kwayo siphume emva kwendlu ke ma yabo phume nanti ihlathi mawusedamini uzokhumbula khona ihlathi elibaphesheya nomula khona ihlathi elibaphesheya la ngakha khona ngibhekana nehlathi mase ngenza ithu yasedamini uzoyi-understand lento ukuthi owami nje umuzi ubhekana nehlathi ngaphesheya silawule emhlabeni silawule emazulwini siqale lapha phesheya seza ngapha siqale phesheya seza ngapha King Bhaka unazo izingane nginazo zihlala phi pho kulomuzi izingane ake sijike kancane ngakuzona mawuye enganeni ungena from this section nakho siye enganeni masingena la from this section dining table yezingane le mfana wami udlala ama game ungadlala la nabangani bakhe la siye enganeni ke manje bafuna ukubona siye enganeni hello guys nazi ke lapha nazi ingane lapha nazi yabona isection yabo le ababangiswa umuntu nomuntu nekamelo lakhe lomncane nje nale lakhe ikamelo lomncane fake ngisho isithombe sakhe lapha nanti la lomncane naye une insuit yakhe nakhe yalapha insuit yalomncane yabona insuit yalomncane yabo khanyisa lapho kuyangena asinandaba phuma hayibo sinandaba nansi ulomdala lo nangi lomdala lo naye une insuit yakhe nathi lapha insuit yakhe I caught you guys off guard. Khathele phela abantu bethi mina ziphi ingane. Hello Angie. Thank you. Are you good though? Hello Mahle. Thank you. Hello Asa. Thank you. I guess nganishiya emzini wenu. Ngisaye kowami. Hawu ngalo ngesiwa inyoni zithi uphi umndeni hayi suka fuck off yabo yathi i-connection yami ke ne-family yami ke ikwenye level ke mina ikwenye level umfana
Yobona imbonile umfana nathi section yakhe la. Isection yomfana ke le. Asingene nakhona. Mfana ke okwakhe nje nali tafula lakhe la ile funda yakhayizwa phela. Nakho kuyafundwa la kushubile ila ke la ekusemahlanyeni khona. Nje nje etafuleni lakhe lapha ya. Kuyafundwa dlalwa. Yabo dlalwa. Funda umuntu osegingike embhedeni wakhe. Namanje nje kade evuka la. Wawohlala phezulu kwisection yakhe. Yabo mfana ke lo section yakhe le yakhanya la ya umbhede wakhe lo umbhede umfana ke lo ya wardrobe yakhe le ya naye nakya na isection yakhe la igeza khona naye ahlangana nabanye umfana ke lo nakho ingoje yomfana yabo kodwa namanje uzobuya la nazi incwadi zakhe phezukwaso naku umbhede wakhe lapha yanansi indawo okugeza yakhe ngale siyahamba namhlanje nithe ake sishayeni itho igolozini limousine ngapha ya swimming pool area ke le shayeni itho bafowethu kade sayigcina itho sambe eyami ke le section isection yami ke le njengoba ngithe ngiyayiconsultela la angiyiphazamisa izingane ngale enye ke yama bedroom amla mangifuna ukuyilalela sengizilalela la ngilala lana ke uyayizwa le ndaba yabo nazi ya beside the office mangifuna ukubhala into ezincane nokuhlala lihlalo ngenzi fast kudlule mangifuna ukufudumeza ngifudumeza la ngapha kule section yabo mangifuna ukubuka iTV section yami ngiyibuka ngapha iTV ngiyibuka ngapha iTV mangifuna ukubuka iTV uma uqhamuke lapha ya lebe ngizoqhamuka khona bekuvaliwe awuthi ngiyovula khona uzobona kahle wehlala mawuqhamuke lapha bayicima network ningixolele yabo ngenzela ukuthi ube nomehluko uthi noma uzwe izingane ziphatha igama lami mdlapha wazi kodwa ukuthi angona umsangano sijike la eqaleni lekuvaliwe songena sekuvuliwe ke manje siyangena underground mawusula mangabe ngiyaphezulu ekamelweni lami nginyuka ngapha naku jacuzzi mangiya underground esigodlweni ngiya ngapha lana ke nakhona udlula la mawuza udlula la usu underground ke manje still akuhlala emabhentshini hlala la underground ke manje mawusuka la kuhlalwe la mase ngiconsulta mina nepower ngiconsulta kuloya minyango ngiyoconsulta nepower ke lapha mase ngiyabuya ngiza kubantu ingapha umuntu mase ukhuluma into edeep singena kulomnyango ke lo ngapha nayi lo yeah ise underground ke la njengoba ubona nje se underground siyaqhubeka siyahamba sesophuma ngapha ngithema ngabe ngihamba imoto zami ezimnyama ya decide ukuhamba ngazo zishayela ulayini yabo zishayela ulayini zishayele ulayini right sengiyaphuma ke ngapha manje siyaphuma vulisa ngoke ma uRocky Ridge ke nanku umgwaqo oRocky Ridge nanku yabo ilomgwaqo oRocky Ridge isection yami le mangizongena ngena ngapha funa uduke
mawuthe uza kimi nje mawuthe uza kimi ufike uzongena la ngena la kodwa uqhamuka ngapha uyabona qhamuka ngapha mase kuhanjwa ke kushawa amalamba akuhlaza mase kuhanjwa ngempela emgwaqweni bayazi ke bake basibona gijinywa ngalesi uyabo killer shot protection njobe ihleli la nje ekwi standby uyabo ngena phakathi bafo lapho endlini lapho njobe ihleli la ekwi standby uyabo njobe ihleli la ekwi standby nangu gate 1 lo gate 1 lo gate 1 lo bese kuthi ngapha i-guard house le i-guard house umuntu okwi standby naleya moto leya killer shot uhlala la mangine emergency phuma la angene emotweni yabo enye nenye into edlulayo icontrolwa la into edlulayo ezongena ngaphakathi yabo mina mangithe ngifuna i-convoy yalaba ngisebenzisa i-convoy yalaba yabo laba nje bepakela nje bamawele kunesizathu ukuthi baba amawele kanje laba uyabona nje bepakela lapha nje bamawele the nje ake siwokheni kahle ngayo yonke indlela change asiwokheni kahle hawu uma unothisa lo muzi uyawubona ukuthi upendwe ngama tiles wonke uyawubona uyanotice upendwe ngama tiles wonke uRocky Ridge kungize mase ngichoma ngithi nginama address awu2 sengiya kulenye address ke manje ngehliwa la kunama stepes yabo ake sishaya nje itho siyoyishaya futhi nasedamini edamini ke hayi yomele libe nedatha ngoba hayi yajwa ngempela ke edamini ngize ngihluleke ukuhamba ngonyawo ngize ngihambe ngemoto edamini yabo ngize ngihambe ngemoto edamini ulimba ke lo mawuza ngapha kulomgwaqo uthi 34 Limba Street uyeza mawusula mawusuba lesihlahla lesi sewufikile nangu ku 34 Limba Street yabo awungeni ke la ungena la yabo ungenwa la mawungena ngenwa pha yithi yabona yangena nakho kungenwa ngapha ke bese uzophuma kulesicapha noma kulesi ukuthi uya ngakuphi uma usungenile yabo ngenwa ngapha kodwa mawuzongena ngemoto ke abafana ke bayakuvulela ngapha for control angithi asigadwa thina konke nje kuba iprotocol just for control hayi ukuthi siyasaba vula ngapha kubhaliwe igate nakya ubhaka ngenzela ukuthi nje mfethu unongangazi ozwe ukukhulunywa ngami ku TikTok naye waphawula ngami angimnike iidea ozwe kuthiwa bhaka this bhaka that naye wase yaqhamuka naye izophawula cha angimnike nje iclue yabo phansi kune paving phansi ipaving ke phansi we are ready to go anywhere cha bafethu uNkulunkulu anibusise lapho nikhona kuyenzeka ukuthi sibe nemcinjana emncanyana nje yabantu abaclass ube ngaphakathi la makunomcimbi nje omncanyana befikile laba abakwi top level kakhulu yo makandakanda soba nje ne meeting yethu sodwa nalaba umakandakanda osubeze baba ama tycoon amakhulu iphathi nje iyahostwa la phansi la iyahostwa lama stepis lawa adalela ukuhlala kunama cushions akhona ama cushions abekwayo mase kuyahlalwa bengabe kune event wonke lawa wokuhlala awukuhamba ajika ngane ngemuva inkathi behleli la mina ke esami isihlalo ke sibekwa la awuthi ngibe ngikukhombise kahle benkathi be la abantu mina ngibala kuhlala mina ke lapha uma kuumcimbi abantu abahleli naphezulu yonke indawo mina ke ngingena ngaphakathi la mina ngingena ngaphakathi ke la
mase ngi-addressa nge-microphone ngila ngaphakathi ngihlala la mangihleli la abaphesheya lapha bayangibuka abasenzansi bayangibuka abangapha ngasemotweni bayangibuka ngihlala nje la ngingaphumi kule glass house ngihlala kule glass house mase kuyanyiwa 4 July zonke indlela lapho ukhona mfethu ungenzela ifavor do me a favor hlonipha idlozi lakho okudlula yonke into emhlabeni oke wayihlonipha idlozi lakho libeke phambili kuqala ngoba liyingxenye yefamily baphilile nawe labantu bakini abangasekho bayazazi ikhalo nikhala nonke njengoba bengale ibona babameli bakho manje kuyenzeka nabo bayilwe impi yakho kucaca ukuthi inkulu iphezulu ungabadubi ungasho ukuthi bakulahlile okunalokho woza sihlale phansi sibe yisupport yabo sibalekelele kulempi enkulu ababhekene nayo kusho mina uKingBhaka ingwele ebhuqabhuqa imizwa abafokazana ngotholi lotho likabetshise thuluza ngihambi ke nalo nhlobo ngilifica khona ensimini ngiyokuchazela kusho ukuthini ukuthi leli thuluzi ngilifica ensimini washa enye section ke futhi le enye section sitha sixoxeni lento bafethu ngoba kuyasiza ukuxoxa enye section le enye section 4 July indlela zonke izoqala la mase kuyaphunywa sekuyiwe edamini sekuyiwa khona esikebheni esobe sitshuza sihamba nathi olwandle sishaba ngenye level yezinga la sishaya ngalento yokuthi kuthiwa hamba ogezele emva kwendlu ukhipha amabhadi hamba ogezele toilet hamba ogezele toilet thutha kathi umakhelwane kodwa lo makhelwane ukuthakathayo kade uqala utshelwa kodwa akafi yini unamandla namakhulu yena lenyoni yabo so nje yonke into nje asisolveni on your behalf noma yini ethinta wena mina ngiyayithenga leyo party ethinta umuntu ningangibuza noma ingane sesizohamba ke manje siyoshaya enye itho ezoba sedamini ngizonitshela ukuthi izoba nini kodwa ngenzeke ibe ngomgqibelo sizoyishaya kanje ngiyoqala kule yandlu esesangweni ngingene phakathi kuyomela ube nedatha eliningi ngoba kuyanjwa ke lapho akufani nala ucabanga ukuthi kuyanjwa haya kuhanjwa nhlobo la akaza nhlobo la lapha kuyanjwa and angifuni ukuhamba ngemoto mangenza ulive wale damini ngiyohamba ngonyawo ngingene zonke izindlu ngaphakathi even lezi ezakhiwayo ngiyongena ngaphakathi ngichaze ukuthi kuzoba nani la kube nani esezinotho ngiyobe ngikutshela ngithi sekunalokhu nakho uyakubona nje ngisho esigodlweni lendle sedamini ngiyongena ngaphakathi lezi eziphezulu lezi engezansi sesangweni ilezi iteze eyigibelene ngiyobe ngikukhombisa nje edamini ikhululeka mfethu ugcwala ngakufakela nangisekisi nginithanda ukubhupha inamba yami 0798130260 awukhulumi nami ku-inbox ngoba ziningi izinyoni ezisikemanayo ku-inbox ayinqeni nje enye uku-inbox ama ikubona ukuthi uyacomment ithi uKingBhaka idakwinja angimina loyo mina uyangifonela kuphela ku-0798130260 mawenze okunye wakhuluma ko-inbox waqolwa umuntu ungakhaleli mina kuyoba ubudididi bakho lobo awukwazi phela ukutshelwa wena bese ungatsheleki tshelwa mase uyatsheleka uyabona akugcini-ke la ngigcine ngithini la ngigcine ngithi la i-bedroom yakhumbula ngithi ngathi ngihlala lapha yakhumbula ngithi ngichaza le bedroom-ke nayo inayo i-bathroom kwayiyona ijacuzzi yakhona leya uyabona mangifuna ukuyirelaxela hlala kujacuzzi ngibuka i-TV ngihleli kujacuzzi nansi uyabo kodwa nalena-ke baba inayo i-bathroom yakhona nansi i-bathroom yala nayo i-bathroom yala nansi yabona le ibizwa nge-spa bath yabona spa bath bathroom yala le nampo sink ibala nampo toilet ngapha nansi shower yes la ila abantu bakuthiwa uyayiphopotha into engapheli la kodwa mawusugqoka uvula lo mnyango uthi awubona ukuthi unemira yabona emira nawo ngiyangibona hlala la phopotha into engapheli
shone phansi lapha mase gqokwa kuvulwa la mase gqokwa sekugqokwa kuvulwa la ya bese nakhe kuyagqokwa ke ngapha hlala phansi la njengasesitolo nakho yabo njengasesitolo nakhe mase kuyagqokwa nakhe hlala ngasesitolo nansi imira end ufuna ukuyibuka ungaphakathi la hlala la nyanya ufokof nasedamini khona kwakhona kodwa mawungapha kusebenza wangapha nangapha nanka wakhona ama wardrobe yabo nakho hlalela la ya uNkulunkulu anikhusele uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu aniguide uNkulunkulu anenze nibe strong yabo kwazi ukuafforda nikwazi ukwehlisa imoya kwazi wazi ukuthi ayikho impi eliwa ngempi impi liwa inqotshwe ngokwehlisa umoya awuyilwa impi ngempi mawusalwa impi ngempi baba kuyophela umendo ngoba unenkani wena izophela umendo phinde futhi uhamba utshela abantu uthi hayi ngase ngibekezele unamanga uwe olwa impi ngempi uma udecide ukuthi uyakogana emzini womuntu uyakongena emndenini ongawazi asinimeleni iqiniso uhlangane nalomuntu ngeminyaka enahlangana ngayo nathandana wakintroducer kodwa deep down lo mndeni oyakuwona unenkolelo zawo wena noma kuthiwa kudumane ekhanda lakho ngoba uyemzini womuntu zitshela ukuthi lokho sekhanda lakho uyakwehlisa angithi kuyeke angiyona impatha phela ngithi kodwa kwehlise bese ulalela umyalelo nomthetho wala uyakhona uma ubona ukuthi umthetho wala uyakhona uhambisana nawe shiya kuseeli ukuze ungashise kulate lokutetema la uthi you wasted your time ngoba umthetho wasemzini womuntu ugqama zisuka nje ukuthi kunje makufidwe imfene kuthi zisuka ungayifidi imfene bese uthi hayi mina sengikhathele ukuphakela imfene yale ekhaya wawuqaleleni ukuyiphakela wawuqalelani ukuyiphakela ngoba kwakumele wazi ukuthi wena awuhambisani nokuphakela imfene phuma endabeni zokuphakela imfene uthi ngiyashiya uyabona kwakumele uunderstand hayi ukuthi bengikubekezelela udakwa uphuza wena uyazaza umfuna umuntu odakwayo from the start uyibekezelela into ongayifuni ufuna ukuyithuka late uyazazi ukuthi awumfuni umuntu onetoto elincane uhlalelani netoto elincane yonke leminyaka bese uyalithuka ekugcineni ngoba ufuna elikhulu itoto ngoba unesizathu sokufuna elikhulu unesizathu ukuthi why ufuna elikhulu ngeke uyifune into enkulu wena unento encane ufuna elikhulu ngoba sekukhulu nangapha ingakho ufuna elikhulu itoto mawufuna elincane nakuwena kusakuncane kodwa mawufuna elikhulu alisazwele elincane ngezathu zakhona ngengilo ngichaza yonke into la uNkulunkulu anikhusela nibusise kushobile uKing Bhanga inkosi emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini bhabhayini